Kako ste vi narode? Ja sam bolji. Evo malo rekao da vam se javim. Što se kaže, prošlo je par dana, nisam ništa objavljivo. Tako da ćemo sad ovako malo pričati o stvarima kao što je, na primjer, čaj. Čaj je zakon. Ono što se kaže, smiruje tijelo i duh. Ono što mene zanima je kako vi viđate stvari vezano za ovo sve kod nas što se dešava u okruženju. Moje neko mišljenje, jednostavno, narod se probudio. Izgleda da vlada novi trend, a zove se buđenje naroda. Sad, da li je to pozitivno ili negativno, vidjet ćemo. Ono što je meni drago, počela je narod, obična raja, što se kaže, počela je misli svojom glavom. I da li će imati, kako se zove, neki pomaka na bolje, ja se nadam da hoće, ali o tom potom vidjet ćemo. Ono što meni interesantno, sama znači količina ljudi je u Bosni i Hercegovini mala. Jednostavno. Loše nam je, niko ne smije priznati samom sebi. Ili se boji jednostavno vlasti ili nečega drugog, ja ne znam. Meni iskreno, ja kažem, ovo svo stanje kao bunt protiv radnja, protiv ono, malo mi je smiješno, ali o tom potom bitno da je Raja počela da razmišlja na takav način. Kao skupoća, kao skuplje cijene, kao male plate, pa ja imamo u federaciji, u RS-u, prepucaju se moje mišljenje, neko viđenje skromno, ko će dati veću minimalnu platu. Minimalna plata najmanje treba da bude 2.500. O 1000 je smiješna cifra, jer nam je potrošačka korpa 3.500. Samim tim, kad uzmemo sve u obzir stanje kako je, samo napravit ću par snimaka, što se kaže, proću kroz grad. Nadam se da niko neće se buniti zato što snimam javno. Ne bi trebalo, ali opet ne znam, vidjet ću, malo ću se raspitati o tom. Koje su radnje sve trgovine, zanatski, zanatlije, bolje rečeno, zatvorili svoje radnje. To je haos. Sama količina ljudi kroz grad koji prolazi, barem ovdje kod nas u Brčkom, je veoma mala. Moje mišljenje je skromno, veoma mala. Na osnovu, za razliku od prije, kako se Raja kretala, sad je veoma mala.